nk'umurwanashyaka. Yego. Urujyo ujya wumva patriotism, umuntu agakunda igihugu cyiwe. N'ikipe rero ushobora gukunda ikipe runaka, ukumva ko rwose iyo yatsinzwe ari wowe watsinzwe, yatsinda akaba ari wowe watsinze, niyo nta kindi byakuzanira. Ibyo rero babyita identification with the group. Kuba ufite group belongingamo, abafana ba Arsenal, abafana ba Real Sport, abafana ba APR, abafana ba Barcelona. Ubwo no kuvuga ngo iyo ni ukumva hari group belongingamo. Icyo ni kimwe. Cya kabiri, icyo bita emotional manipulation. Ibigo bikomeye byagiye bibona yuko abantu bakunda amarangamutima aba yazamutse cyane, kandi abantu bakunda kubimbata z'imikino. Rero kuko muhuje icyo kintu mukaba mwagira igikorwa mukora cy'ubucuruzi. Ibindi ni ubuzima bwiza kuba bikora. Wari wabona ahari, turaza kubigaruka nitugera mu buco nyine tutagiye kubihuza, ariko reka nkakomemo gake. Wari wabona umukinnyi ufite inda ntawubaho kubera ikizi? Nuko abari ni kimwe nyine mu bituma kina bimufacilita kuba ari fit umufana ukabona umuntu ni Messi neza ariko hari imbere reka turaza none wakiyahura. Benshi bagofite jewe ariko uwo muntu wiyahuye kubera yuko yari afite attachment n'umubyeyi wiwe, namu prefera kuruta wiyahuye kubera yafanaga ikipe. Turaza kubigaruka n'itubuza aho harimo ikibazo. Gukunda waruvuze byo gukunda umuvandimwe wawe, gukunda umuntu mukorana muri business, umuntu wagufashije, ibyo biratandukanye no gufana. Kuko gufana ushobora kubireka completely, ariko ntago ari ku mubyeyi wawe. Biba bigoye, biranumvikana. Attachment ufitanye n'umubyeyi wawe psychologically direct, mu gihe fanatism iri indirect. Hari n'abafana rero, hari n'abafana bakunda ni ya fanatism niyo ni uburwayi, ni ikibazo. Nk'uko umuntu ashobora kunywa agacupa, akinywera agacupa kamwe akitahe, undi agasinda akagenda agwa mu migina acyurwa ngo ngo harimo marayika urinda ngo